Renungan Harian Toraya tanggal 25 bulan Kasera tahun 2025. Salama sita memali lan sanganna puang tapung Yesu. Salama melambi sia salama unnolai katuan baru lan alroyate. Melambi totemo lau nannung ki isukaran alukna puang matua ya motu diala lamai 2 Petrus 3 angka karua selako angka sang potalu. Apa dulu dia meto laung pelaku ki patunduan pena masalo anta mas sambayang. O puang ambe makuasa do suruga tu tontong untonganan mintu katuangki. Melami totemo o puang makuresuma akan sema pole paraikan mati kalemi. Bila namang kamukan mi kampai semi rondong lang sambongi lenduna. Angki madin milik sisola kale manaman. Angki madin untamui te katuan baru alloyate. Nadolo jome to puang laki angkaran te pengkarangan mi papatuangkan. Laki basa si laki rangi si laki nannung tu kada pak pakilalami lamai sura madatumi. Rondong kani penama salomi opuang siami ai adaikan angki madin untandai se undannungi tupatu borona sukaran alukmi lan mintu tengka kedeki anna menda disulo sia arrang lan katuangki ya mote tu pasambayangki tu kiparampo ma tete lasanganna puangki puang Yesu. Ya tu sukaran alukna puang matua tu ladi basa seladi rangi. Ya mutu mangka dipilih lamai 2 Petrus 3 angka karua selako angka sang puluh talu. Nakua tu kadenna puang. Apa ya te misaana te dami tang umpalan arai mintu pak kaboroku kumua sangallo na sanga puang pada bangsia sang sabu taunna sia sang sabu taunna pada bangsia sangallo ta na marempa tu puang umpalanda pangalluna susi tu na sanga tau pira kumua marempa tu yanna to sangadinna na suka kalando kumi ta na porai keden ni misa atau sanggang sangadinna kumua anna mengkatoba nasang apa yaitu allona puang lasai butung toboko allo yato mintu langi lasapi anna mongo sia mintuna anasi lana kande api nasi sarak-sarak sia tulino sola mintu penggoran lan ladi mampui belan nasusinna laka sangganna tu to mintu apa na umbara lami pakuanni tu kaleme unturi gau masallo sia kamangka olan sia mamali untayan kasayanna allona puang matua tu na pobannang langi lana kande api nasi sarak-sarak sia mintu anasi lolong lan api ma lana-lana apa yatu na allu na puang untayan ki langi baru sia lino baru tu nani ka maloloan rampo inde moto tu pa basanta namo paki ketontong ki urangi sia unannungi tu kadanna puang lan mintu katuanta. Ladi nannung te kadanna puang tumangka di bahasa ina yamo tu di ben judul manassa inang lasai. Tomatong kusia sulu tu di Pekaboro lan
sang napung Yesu. Madin den mo tutosarani matanga kumua na takua tarru masaimu te pangallu diona kasayana Kristus sule tang dipukadapi kadi pasiumpu umi temai agandadi tubuh dawangmo marusak lan pak kamayan sia kapes sabian diona perentana puang kadan na puang tu tanannung unna daiki diona kapatonganan untayan kasayana Kristus sule bunga na sangallo na sanga puang pada bangsia sang saabu taunna sia sang saabu taunna pada bangsia sangallo ia tekadanna umpamaleso diona agan masae lako sia la umpamaleso kumua inang ta tapalambi la urrekeni tu attu masae lako ma penduanna ta era namarempa tu puang umpalanda pangallu sangadinna na nipayan kumua yaitu pak kaborona umben attu mintu tau anna mengkatoba apa maleso duka kumua yaitu kamalilinan lalino sia tomanoka mengkatoba la sumpu sumandakna ma pentalunna yaitu kuasa kamalilinan la diukung ya moto la tuoki lan kamaseruan situru kadanna suding den siapi attu ma penapana la tapake melo te attu umpesabian ni tu pak kaborona puang si attu na pak kamasian ladini tontong mengkatoba attu tu dini untayan kasayan na Kristus sule da antaranggang ta era namarempa tu kasayan na Kristus sangarinna belanna na pakaboro telino untayan kasayan na Kristus tangia diona usuka seurreken attu sangadinna diona kamanasan kumua di siaran tu arrang pak kaboro na lako telino taera anna tang undingarani Kristus tu kasayanna sule sangadinna diona mintu pena makarra anna dibenpa attu kumua den nupa anna mengkatoba jadi tomatongku sia sulu solanasang paralluki tu mengkatoba ke den siapi attu na bengki puang sia paralluki tu si poina melo anna mendadi melo lan mintu allo katuanta amin. Ta masambayang. O ambe makuasa do suruga. Makuresumangakan sama pule parayakan mati kalemi. Bila namang kemukan mirondong siami ben attu. Unandongi tukada malabimi. Tu tontongkan ni mi adai siami piakilala. Kumua yaitu juru selamaki puang Yesus Kristus inang lasai bela na tontongkan mi adai sia mi pabatta untayan kasayan na Kristus sia tontongkan mi ben attu kumua den nupa ana yaitu kami ton mi tontongkan ni la meng katoba sia tontongkan ni la tontong lan sangambi yang moto opuang bengkan ni kawataran sia kasabarasan angki madin unnulai te katuan ya te kitontong si pakaboro sia si pasambayangan lan mintu tengka kedeki
Belana kitandai opuang kumoyang kitoyang jome kalemi inang manasa Buddha bang tu agan urrampoikan. Ya mito opuang kamasaikan. Siabengkan ni kamarampasan sia kamasokanan ang kimadin si pakaboro misa anna sangami tu tontong kipudi sia piki pakalabi. Tontong kum opuang arrangikan lindo masakemi ang kimadin ungkarangi temintu pengkarangan mang kami papatongkan sia kimadin unulai melo te allo ya te sisola kamarampasan. Ami tontong urrondongkan lan mintu pengkarangangki. Yang mote tu pasamaingangki tu tontong ki parampo ma tete lasana puangki puang Yesu. Amin. Rampo inde moto tu renungan harian Toraya tanggal 25 bulan Kasera tahun 2025. Puang urrondongki sia ungkamaseki. Amin.